ในพานเพิ่นที่จำมักเผ็ดmột khởi mà còn trong hoa tất cả từ đặc xa đặc sông có một sam con sọc mưa sáng man nè một khởi mà đặc con đặc xa đặc sông còn trong hoa rồi cầm ra rồi cầm rinh mà ca lại ca mốt mỏng hầm ràn sắn nên vẫn phải ăn mà ai buồn vẫn phải ta vẫn phải ăn rồi môi vẫn ăn vẫn không lụ nè rồi มาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันสู้ผู้สู้คนเนาะเพิ่นจำเรียบร้อยแล้วเดือนนี้นะคำทำอิดเป็นอะไรแซ่บอะคักเนาะคักอีลี่แซ่บบ่ xẹp โอเค ok ลองมั้งแซ่บเด้อขึ้นข้าวนำกันพี่น้อง